Mizoram Assembly Road in Koma, Congress Legislature Party try to Puzorin Tuangan sa Kozalena Zungsang resolution of Putlo to Athu Tidang Lama Pasani. Chief Minister Puzoram Tangan Mizorama Chemical Bol Lo Manglova Organic Lecha Manga Bule Bal Tarswa Tumani Organic Manga Tarswa Haide Azorna Turbig Raman Tumani Ati. Sibay ule tuna Chanchin Kim Zokin. Voin Assembly Road in Koma, Congress Legislature Party try to Puzodin Tuangan sa Kozalena Zungsanga resolution of Putlu to Athu Tidang Lama Pasani. Puzodin Tuanga resolution Putlu hi BJP Road and Nwaya India Ram sa Kozalena hum him ani Zelte na Turin Mizoram Sorkar Hian Sorkar Lai Puya Ziakin Yen na Tenro se ti ani resolution alu Royal Hian MNF member Pulom Umato Chong Chuan Athu Siam Danglam na Rotna resolution Apulut Ngala Member Tenan Soy Ho Nuwa, Pulom Omato Chong Putlu, India Rama sa Kozalena hum him ani Zel Nan, Central Sorkarin Saktakin Malaro se ti Tsupasani. Resolution Pulut to Puzorin Tuanga Swan, BJP Sorkarna Nwaya Christian Tetor na Zongzong Zu Mipuita Shiantani, Atia, Soy Ho na Arore Lai Pol Io Athu Soy Tutetsu, BJP and Lau Chan Zotin, Central Sorkar Zu Lau Chan Tur, and Omlawani, Atia, Finance Commission Zu, State Tin Sum Mu Tur, Bitlia Tu, Ania, Central Sorkar Zu Lau Chan Tur, Omlawani, Ati. House Leader Chief Minister Puzoram Tangatswan resolution lut le Asiam Chanrotna lut su ako in ang lawani atia Central Sorkara Party Shangshangin Rowan Low Rail to China BJP in Anri Rua and Low Te Congress in Anlo Ti to Christian Titana Chalo Sudo Zel Turani Christian Titi Du Danatsu BJP Nwaya po Congress Sorkara Nwaya po atam ti soyin a Chalo Vega Suvangin sa Kozalena hum him ani Zel Te na Turin Central Sorkarin Saktakin Malaro se ti chu apas dan tur zogani ati. Chief Minister Puzoram Tangan Mizorama Chemical Bol Lo Manglova Organic Lecha Manga Bule Bal Tarswa Tumani Organic Manga Tarswa Thaite Azorna Turbig Raman Sak Tumani ati. Voin Assembly Road in Koma Hetu hi asoya Puramahian Chemical Manga Siam Leiti le Rannung Tan Lo Ang Chi de chu Mishing Chisel na atan Achalo ti atsianga CHANCHIN THAR na mun apianga organic farming kalpui tumani organic mga tharswa tetsu certificate pe in azorna tur mun big siam saktum anni ati MLA tetsu anbia chewa organic farming kalpui na tur ram thar bo tur anshia ani chuan sorkarin saktaka bo zui atumani ati ram aizol ko pui thai e tur organica chom thei turin ache vela ram anei tu turin Low Tiula Gantia and Tirnan, hey, can opposition group leader Puduomat Biel Somi, and any Matkam pay a lay litasium te chilo, Gong Tang le Gong Saxong pay te poso, anei tu, low in Ticom Ula, Sorkarin Mala ila, Log Zoka, Ati te dantur, organic farming tila, organic farming and teachon, hang antram he. Heng hi organic certified chiang taka department le sorkari na country etani a label le afun na po sidangin tia aizola yena zor na big tour po kan sia mga entinan thai pa ngai cheng som man ni se khatiang ka som panga man po ni se kan chian ngat chu kan le du deu vekang ti ka kan ringa chu ti ti chu tuna hian kan tuma chu wangin ma kan lan sa kan member zom takte po teng kan cha du chu in area thai chin na tur virgin land ti mai ila in chemical fertilizer ina alo ti low area rim changa chuan department in horti pen na satakin katati tum khan malak kan tumani Chief Minister Hian Mizoram Let Siam to sa te chemical fertilizer man na sat aloni to awangin organic let tur chuan kumthum kumli angai don ti asoya organic mga siam leiti chatna organic fertilizer siam to company te po sorkari na dor to organic farming chu ata tola kalchho pui tu mani ati purama hian chemical fertilizer le DDT angchi te chu rochi na tura mamo ani tho don ti asoya Mizoram kwata tura chemical fertilizer choklu Myanmar lama thon lu chin chu ti top tu mani ang atibok
Sakho zale na him chungchanga puzorin tuanga resolution putlu soiho na Chief Minister puzoram thangan MNF le BJP chu kalphung in anglo ideology ya indo tlat anni ti asoi MNF President ni bok puzoram thanga hian BJP in India ram chu Hindu rama siam Hindutva andu a MNF party chuan pathian le kan ram tan ti thurin an nei thungani ati a heti la hian Delhi ya lomlian tak pahni NDA le UPA an oma Congress du lo tu te chu NDA a antela MNF po Congress du lo tu ani awangin NDA a atel mayani ati kan do tlat principlein kan in tovani Hindutwan du kenin pathian le kan ram tan kan ti ni amai ro chu khuta khon group nen in ten luk mai Congress lampang group UPN heta Congress du lo lampang NDN akara omarem silva keini chu Congress du lo group kan yawan ka pudu ate ho nen kan adu lo group akan juktelani ka Puramahian BJP chu an hlau ti asoya Congress anni emo Janata anni emo an hlau dan ain angvek ti asoya Congress in sa kho in le khapna anti-conversion law an lo siam to a eng party po central a sarkar se India rama sa kho zalen na a turani ti chu andu danani thu asoi MPCC President Pulal Thanhol an Sarkar lai puya BJP Sarkar in ILP chia atum ngei don ni inasoi voina an party political session a thu soin pu hola hian ILP chu BJP in nok an ti hle ti asoya India mi tam takin nok an ti ILP chu in nga na atana man tlak ani lo thwai don ni inasoya BJP Sarkar in Hindulal ram din an tumna kal zela an ma chop tam tak an ti hlo tling to a andu anga Mizoram an khoi ve thelo na in hung bing na ILP chu nok an ti hle ti asoya zol nei ni lo ma se BJP chuan ILP chia chu an latum ngei don ni ati MPCC legal advisor pu RC thanga po in thu soyin CAA chungchanga MNF Sarkar in Mizoram man ani don lo ti mi puyan shil chu thudik chan ve ani ati a CAA dan pumpui ni lovin CAA chunga section pathum na chau ani thu asoya CAA nwaya section paruk a om thu soyin section pani na a chuan mi tu po Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi Christian te Afghanistan Bangladesh le Pakistan chang emoa kumsang ni som pali December ni som thum pakhat malama Mizoram lo lot kumnga ayatlem lo India rama lo omto te chu dani na phuar lo wanga chungmi te chu dan lo wa India rama lo lut anga chiar anni lo wang ti ani ti soyim heta hian ti du da na awanga lo lut ti lam a om lo thu soya heti la hian section pathum na in Mizoram le tribal area a ILP man na a te man lo tur ti ni ma se section pani na in heng lo pem lu te hi dan bo chia anni lo ati vek to si awangin section pathum na hian omzia anei ta lawani ati PRC thanga chuan CAA dan chu section pathum na ti chau lo chu Mizoram man turani ti asoi chiang ni asoin Mizoram foreigner kumnga lo omto te chu dan anga khosa angai turan ni awangin no chwa thei ani to lova khwale tuini na pek thelo na dan engma tarlan ani lo awangin olsam takin khwale tuini na an nei don thowani ati Mizoram zirna in private le lump sum grant ad hoc aided and golmek high school le higher secondary school te din mun chazo ka hlan kai chungchang sarkarin angai twa mek ti school education minister Pulal Chandamaral te in a soi assembly ro relin khoma zone changin Pulal Chandamaral te hian khoi school te nge ti ruam man na siam ala omlo ti asoya lump sum grant dineda sarkarin en gol te tan February ni nga khan sarkarin poisa ape chwak to a middle school pakhat tan cheng noi ni zel high school tan noi ni singa le higher secondary school tan cheng noi thum zela pekani a sumpek chwa hi awai in cheng noi sang khazaria chomruk ani ti house shilani Information Minister Pulal Watkiman journalist pension peturin sarkarin ma alamek ti asoi assembly ro relin khoma zona changin Pulal Watkima hian journalist pension pek dan tu le advertisement rate chungchang zirchiang tu tur Committee on Advertisement Rates and Retirement Scheme of Journalists ti chu nikum July thla din ani to ti asoya journalist pension pek dan tur an zirchiang mekani ati Mizoram political party le NGO 10 CAA Mizoram huamti lo turin Union Home Minister Amit Shah nena an thlenti voin assembly ro relin khoma ro relai member chen khatin an soilan chu
thudik lowani ti ZPM chalain an soi Mizoram political party le NGOIO 10 Home Minister Amit Shah na an thuthen chu CAB in Mizoram huam lo turin ti ni lovin CAB hi parliament ta pulut non lo turin nor ni ro se ti anizok anti a nikum November ri somni pakwa a Home Minister ko na awanga Delhi kalte khan Assam House waiting room a soi ho lok na hun thol tak an nei ti an soya chuta an soi howa anung rual tlan na angin CAB chu parliament ta pulut non lo turin Home Minister chungyen ani anti a khami chumakal te kha ashetu te an ni ti an soi Nizan zanti rahlong tlai bul si tlang pui khwa a chena in pakhat ka nga in nei tu pulal nun kima akang hlum si tlang pui khwa hilong tlai le kolcho in kara omani a ina kan ral nu hian kho chumi te chuan pulal nun kima ruang hi in kang bang kara an mu ani kumsomli pani mi pulal nun kima hian a farnu fa te meichia kumsomi le mi pa kumriat mi an nu le pa ten an boral san to chu a ompuya ina kan lai hian heng nau pang pani te hi chen oma an len lai ani awangin an him thung ina kan lai hian pulal nun kima hi alen ringin khomi puite hian an kho chung an dap kwala an mu zo mai lo awangin in kang chunga chuan a omni a ringin an zong zuya arwang kang cheto tak chu an khum chunga mu in an muta ani pulal nun ki mahi tun na ya adam chan fak lo awangin namdoi nen in lama a in en kol lai ani a kang me chwa hian a in sa seng man talo ni ngai ani Sampaya Chanchin Bumi ten Kwang Thingram Chunga Power Siam Chwana Tur Tlova Small Hydel Project Ho Mek Chu Voin Khan an Tloa Kumin Chunga Zo Man Tumani Thu Thok Tu Ten An Lo Shil Sampaya MJM member te hi DIPRO Dr. Lalom Kimana Hoba An Ma Ni Lo Dong Song Tu PNE Department ta EE Puar Rin Kima Soidanin Tlova Small Hydel Project ta hian kilowatt sang ni zanga pe chuak thei khol pani bun ani a rotwi tak tam lai me tha achanga October tha thleng power kilowatt sanga pe chuak thei tura duan ani a chal lai November achanga February tha chungin kilowatt sang khatvel pe thei tura ngai ani he project achang hian kum khat chungin power unit maktadwa som pathum point pali pasari siam chwa thei ani anga kum som pangan huwa chuan project siam na atana sum sen so mule thei tura ngai ani Environment, Forest and Climate Change Department Bultumin Forest Department da mi point na ya thoktu tele khoshang shanga Village Forest Development Committee te chu ramngo hum halkonga masona tur soipui anni Bethlehem veng thanga Forest Research Center for Bamboo and Burton Farmers hola buat site training ne chung hian ramngo hum hal le akai noya chazo kan na tho the dan tur te Rainforest Research Institute jorhada changa mithiam tele department mithiam ten anjir tir dona heta hian thingkui cha dan chate achi achang abulle azung manga thing chin pundan te organic le cha siam dan te mau chin pundan te le thingrai agarwood chin pundan te anjir don bok Mizoram BJP President Puvanal Muakan BJP anni chandik tak Mizoram mipuin an la shedon ti asoi Voina an party shwai tu shang apuan chwana in khoma Puvanal Muaka chuan an party chuan Mizoram ma ason zel ni in asoya Chek sol le nek sorin omma se Mizoram le namtan theito pan chwa zel don ti asoya erung na dowan tum thu le Mizomi puite an san vo dik tak an san huna BJP chu an la faktur thu asoi Puwanal Muaka chuan party chen kha chwai du ten thu dik chan ve mangin mi puite an bum chin ni in asoya tunai khovela thu dik chu atlo lowani ati Puwanal Muaka chuan Mizoram mason dan chu alung chia thak le ni in asoya mi puinol puin an chiat ayana sa in a chia ani ati a Mizoram chu Christian ram ani angye ya diktak le fel taka ro re ni theina turin kumsang ni somni pathum assembly in than puya thu nei na chang turin ma an la don ti asoi Puwanal Muaka hian an party shwai tu thar te puang Chuak ngalin Vice President Dr. BD Chakma MLA Dr. LR Kolni le Pujebi Rual Chingate Anni a General Secretary Puar Vanam Chuang le Pumal Som Tuanga Mahila President Pilal Remsangi State Puang Tuatan Pulasha Renga Changte IT and Media Secretary K Vanal Watile Pujoni Lal Than Puyate Ruatanni Government Aizol College in Matnipian Puichong Hum Halnani Madri Bhasha Dewa Sangni Somni Voin Khan and College Conference Hall an Mang in Koma Hian Mizo Department le Hindi Department Zirladen Thu an Soibaka Huam Zau Takin an Soihoba Mizo le Hindi Chunga le Kabu Ziak te an Po Chwagani
in khom kai shwai to college vice principal Pularim Liana Chuan India ram chu chong shang mang tu om khom na tun thlenga lungrwal taka an cheng ho thei chu ro pui ati thuwa soya eng nampu anjong mu sit le nwal chhuat ngot tur ani lo ti soyin inza saka in ngai hlut sak chu mitin mo phurna ani ati Pularim Liana Chuan mani pian pui chong man dik chu thil ti mak mo ani thuwa soya chong man uluk lovin har sanna athen thei thu le mizo chong aral lo na turin chang thar den mo phurna an nei thu asoyani Tuikwal South Branch Waime in Kumpuan, Zirna War Kumti, Chunizan Khan and Hong, Aman Puitu Central Waime President Puvanal Wadachuan, Hunrei Takchung Waime Kumpuan Atana, Rilo Dole, Ramlet Namhum Halman Ani Nua Mizoramin Amamo, Zirna War Chu Waime Kumpuanatan Patianin Ahuntaka Ape Ani Atia, Nule Patepo in, Zirna Chu Sumpe Punna Ani Tisha, and Fate Zirna Atan Sumle Patepo and Fatana Sengam Tura Adu Tuasoi, Puvanal Wadachuan, Tiamna in Senna Mishinga apek thua soya khotlang le ko shana po mi changkai anni theidan chu thiamna mangin ani thu soyin school azirna pa ngai ba ka thiam thil manga ezona kong dap chu thil poi mo tak ani thua soi in khom hi Tuikwal South Branch Kumpuan Sub Committee Chairman Pukelal din tharana kai shwaya Kumpuan Sub Committee Secretary in Anmalak dan turte a report ani Forest Minister Puti Jela Luntuangan Kang Mei Chuak Chin Ven Kong a Thoho Puya Mizoram Go Shan Chwai Tu Te Committee Asom Zonet Hudon Danin Kang Mei Ven Chungchanga Forest Minister Le MKHC Chwai Tu Te Hi Tun Nai Khan Apisa A Anin Koma Pumanu Na Chuan Kumtin Ramzau Tak Tak Akang Chin Ti Asoya Hei Hian Thing Le Mau Nung Cha Te Ramhul Dam Doi Hlu Tam Tak Akang Ral Chin Ti Asoya Go Shan Chwai Tu Te Chu Kang Mei Ven Kong A An Ma Ni Go Shan Chewa Ma La Tu Le Kang Mei La Ka Phim Khur Turangin Na Puang Zar Turin Angen Ani Pumanu na hian State Level Committee on Fire Prevention din ani thule District tina po committee din ani thute committee thurel angin kumin march ni som panga a lo halvek tura hwan le lo nei tu tengen anni thute meilam chataka sial turangen anni thute ko shan chwai tu te hi ashila MKHC chwai tu te hian minister ngen na chu anbo zoi tur thu an soyani Voin Khan Aizola Kolum Lai Berin Celsius degree somni pakwa ani avo Lai Berin degree somni point panga ani naktu in rinia chuan Kolum Lai Berin Celsius degree somni pakwa vel avo ber line degree som pariat vel ani rinani jingdar nga le minute somni pariata ni chwa kanga lai dar nga le minute som pariata atlale ang